ngasi numida waram phongkiba tungan Manipuri sifongsing amasum thokkiba thawdo wathoksing dagi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikei digi myamda thamjagi anbada se minister gi hakshil gi tengbang lupa lak ani dagi mangada hengale yumthong khudingda hingnabagi senthok lambi piragani Biren se minister en Biren haikre English singani ga taragani pandagi January kunga mathoida hawdokiba se minister gi hakshil gi tengbang CM haisti lupa lak ani fawba pirambadu anobu lenga asina lupa lak mangari hengale state asida lairiba economically sonthana lairiba imungsingna yamdrabada miyu ama sentok lambi pinaba subdivision development monitoring mission thabak oina pangthoknaba subdivisional humfugani panda IAS MCS MFS singna monitor tawduna numit chamanigi action program chamagi thabak horagani Wapa masing assistant minister Bangalogi complex the Paumising Unabada minister na Fongokivani, Paumising Unabadu the education minister Y Kemsan, works minister K Gobidas Amasum agriculture minister T.S. Bishorj Ramadi, Chief secretary Dr. Rajesh Kumar Soryaki, Chief minister Namakatana Haikibida, English Singanigaraga Marigi, Manipur, Pedi Amedi, agriculture gi, Lam Singak Sinbik Ek assistant Naragani. Ek asi CM ki bamatungda rau sungu bagi lamda semgat sagat libising magi revenue district singi deputy commissioner singna yengsilagani amaromda Manipur gi hauji oriba lambi siliba sigi yenglaga sai yangkai gi plan ama tawdaba yadabadagi state asigi national highway state highway inter village road sing pangtuklagani hiramasiga mari lainana DC singna notice thoklagani miyamna maru oina lambi mayada laidiba singna mating pangbiyu haki Hauzi oribi Impal gi lambi sing leira kulakta mahau langpok tholakpa matamda fire brigade sangba yanaba khongthang asi lokhat pani sohaki subdivisional development monitoring mission gi thabak April tha asidagi hauduna imung amada senthok lambi leijataba sing karam ba leiri yumlei kairei awar apa leibi sing go to village ki saruk ama oina lenga ki monitoring officer sing na yengsinduna darka leibi sing mating pangani hainasu paus na phungdoki Atopa Paumana, Sakthongbi Singi Walker Yangsin Biu, Midday Meal Gi Walker Welfare Association Gi, President Y Indranina Haikre, Midday Meal Gi Sakthongbi Singi Walker Marilanaba Authority Sing Yangsin Biu, Wapamasing si press craft the Paumising Unabigi Toram the Mana Fongdokivani, Mana Makataraduna, Tamada Lissing Amakak PB Sakthongbi Singi sent from English Singaniga Kungi September Tapau Sel Piramlaga, Makatana sent from Amatahuji Power Pitopolatory Hainasu Fungdoraki. Makasa Tarakpoina to Papamana, Querambal Kaitilgi, Lambi Sarakta, Potpam Pam Libisingi, Potpam Pam Piragani. Sip Minister N. Berena Haikre, Querambal Kaitilgi, Lambi Sarakta, Potpam Pam Libisingi, Potpam Pam Piragani, Kariguma Makatana Lambi Sarakta Amuk Pam Lavadi Makoi Bulenga Nangak Piroi. Wapa masing asi nungtul Querambal Kaitil Pam Liba Nupi Sina BJP Party na Anirak Super Lenga Amuk Pairak Pagi, Se Minister N. Biren Council of Minister Amadi, Mai Paklaba BJP gi MLA Sing Buok Pagi Tharomda Magna Fungdokivani, Magna Makata Raduna, Pauna, Tangal Kaitil Gilambi Sina Gari, Kamzilibi Sing Parking Piraroi, Nagana Lama di Atay Mapam Sing the Parking Piragani, House Ima Kaitil Gimatata Kaitil Pam Libi Ima Sing Yengduna, Layeng Pamka Amatamlagani. Iyonggi Pirol Puthokpada Karbar Wala Singna Yoning Batauri Sing Taudana Balenga Ana Sada Kun subsidy Piduna Lang Yon Batukan Amasu Hanglagan Heki, Set Minister Makata Duna Lamda Masi Santi Hanjin Hanabona Bada, Imasina Daita Laviduna, Karigumba Apamba Ningba Amadigi, Yum Tadoktuna Satkraba, Iamba Inaw Singamadi, Marup Mapang Singa Wari Sanaduna, Santi Hanjin Hanabonagani, Honari. Mahairol dagi nungsi sana laminar ang labi iramdam iray sa punamakusu ay kuya amato oina punsinduna santi lay na buko na bada imasing na asukot hodang labi yuhaki. Nga sigit hawramasida Power Minister T.S. Bishorjit Municipal Administration Y. Kemsan PWD Minister K. Gobidas na singmusutungan ba wapam kaya fongdokiba sida BJP gi MLA singsu saruyaki na paus na palakli. Amaramdana, si Minister na BJP MLA kontrag nito yung unakre. Nga si Minister N. Biren siya law na BJP ki tungan may Assembly constituency kontrag nito ki mood siliba MLA singa si Minister ki Cabinet Holder Jal Shakti Abhiyan amadi Green Manipur Mission thabok oina MLA singi Assembly constituency singda pangthok na bu unakre.
Chief Minister amadi MLA singa khana nainakibaduna maru oina Jal Shakti Abhiyan gi makhada kendra da nongi ising matau karamna yoktuna thamnabagi matangda state ki mafam khudimakta pangthoknaba kopna khanaki khana nainaba sida state asida hanadagi pangthoktuna lairiba Green Mission Manipur gi matangdasu puthoktuna khana nainaduna thabak oina pangthoknaba khanaki haidi hena pausna chu phungdorakli Marathani state sigi wangmra thokpa top pau khrana Sri Lanka gi cabinet minister punamak pham thadokre lewa du da pung kuntra ga taruki curfew thamkre Sri Lanka economic crisis tholakpana maram moiraga lewa du gi miyamna sakar gi mayok ta irang horakpadigi lewa du gi cabinet minister punamak ngarang pham thadokre Amoram da lewa du da irang hori bising laksinana bu hona bada sarkar na pung kuntra ga taruki curfew thamkre maru ina lewa du gi Colombo City da Lanmina akan mangak sienmaga loinana mamangda dara samaga nifugu mariga thingba thamlamba dugi makhata na pung kuntra ga taruki curfew thamkibani haujuk leba du economic crisis na maram oiraga sawa thakpa phangdabagi awaba kya mayuknabada natana sel thungi phibam su kham thengna wabaga loinana sauna economic crisis thokle oirakliba phibam aduga mari lainana leba dugi president amadi prime minister matung taba kari firep lawgudagi haibigi matangna khanakre suhairi Makasa tarak poina to papaman Afghanistan bom pokai ber taragani tu sire kunga manga hena sokle Afghanistan masa khangda besingna hana plan tawduna thamlamba yamna sakti leba bom ama pokai ber mioi taragani tu sirega kunga manga na sokle hani agency ki pauna haidi Otpa thawdo amadana leba dugi Taliban sarkar na nupi singbu mahi masing tamba thingjin khibagi mayokta leba dugi nupi sing haujik suk mafam kya da khongjang sangsingkhre Nupi singna makhoi hak mat payaroi nupi singbu lairik ningthi na tambigadabani haiba slogan kya laukhi haidi amaramda Taliban gi lanmi singna protester singda control tonaba lathi charge na singma tauki haina spouse na phungdorakli amaramdana Pakistan Human Rights amadi Federal Unions journalist na condemn tokre Pakistan gi Prime Minister Imran Khan gi mathakta pukhalakpa no confidence motion kakthatkiba adubo Pakistan Human Rights amadi Pakistan Federal Unions of Journalists na yaningdaba phongdoktuna akan mamong na condemn tokre amaromda oirakliba phibam madura leba adugi Supreme Court na athuba rai ama piraba yai haina thajanari oirakliba phibam asida Pakistan Imran Khan yauna atai lusingba kya koksung sinakre haidi Amaromda Imran Khan makpu laukthoknaba honabada America gi khut yawi haibadu leba aduna yakhidre suhairi Otpa pawmana miyam tinphamda mafam sadana crematorium thambada local MLA singna pungning sanghaningi N Babulin Ministry of Information and Broadcasting Government of India gi makhara community radio oiriba Megahertz 90.8 sandoktiba nongin radio gi ahanma mapukumon ngasi Zen Manipur Dance Academy gi hall pangthokre tungan ba entertainment program kya galoni na pangthokiba thoramduda khangabo kendra gi MLA Okram Suraj Kumar ex minister Dr M Nar Wangkai kendra gi MLA Thangjam Arun amasum Slopland Public School gi founder Nahakam Babulin amasum Lilong Horebi College ki principal Rahezuddin Sheikh na chief guest president amadi guest of honor Wednesday Yandrembam Ibungo Soba founder radio nungina nungi world period high inaugural function tawdringaidagi hawdokhi ngasi sahi ama mapung fare Manipur community radio station mari leibigi manungda akon station ni miyam gi amadi khunai gi amata nungsi sanana leinaba madi miyam na kanagadaba entertainment program kya sandokli guest of honor oikiban hakpam Babulina haihibada Imphal city manungda lambi mayamadi miyam tinphamda mi puloipam oriba crematorium mafam sadana thambasi mafam sana thambiyu mapandagi mi lakpada amadi hankhibada mi sibigi saktam uhanbasi nungaitaba amadi ikainingai ni mari leinabasingna maru oina local MLA singna mafam sabada thambinaba honahaningi thongal khudingda pangsa sabigi muhutta mafam sabada punsilaga sabibada kari akaiba lai haina hangdaduna asigumba sokhotpagi matau tambagi muhutta hanthaba thakta thabak tawbasi thingbinaba radio amadi media singna asabat hudang lawbiyu haina su appeal tawki makasa tharak poina to papaw mana potchai gi mamali hengalakpagi mayokta wakat mifam satakre haujuk center da rediba BJP lengana petroleum gi pothok sing yauna tangai phadaba potlam singi mamal
ꯊꯦꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯂꯩꯕ DC ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯂꯨꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ कमिटी यूथ कांग्रेस कमिटी की थकूबसिंग क्या सरुक याखी। वकत मिफम अदुदा सरुक याखीबसिंगना BJP की लेंगा असिना थेंगथांग क्यारक्ता पेट्रोलियम की पोथोकसिंग याउना तंगाई फदब पोलमसिंग पेट्रोल, डीजल, सक्थोंग गैस, नेचुरल पाइपलाइन गैस अमदी CNG की ममल खंगहेन हेंगतखिब लेंगा की थवंगबु यानिंगदब फोंदोकनखि। पोस्टगी ममल हेंगतखिब असिदा लायरब मियामदी अवाब खम थेंगनम यौनरे। ओइरगलिबा फिबम असिदा नोमगी सुरुगा सारगा तालिबा सिनमिसिंग कोकतो खुद हाबनरक लोइनना सिबगी फिबमदा लाक्ले हाइनसु मिफम अदुदा सरुक याखिबसिंगना फोंदोकनखि। अतोप पाव मनमु लमजिंगबा फाइनेंस ग्रुप की इन्वेस्टर सिंगना थमखिबा कैपिटल पियु हाइना थमजिंख्रे। लमजिंगबा फाइनेंस ग्रुपना सेल थमजिंदुना थागी सिंदोई फंगलगा हिंजनब यामलब इन्वेस्टर सिंगना क्वाकैथेल कोंजेंग लेकाई की एयरपोर्ट का थंगना लेबा लमजिंगबा ग्रुप की हेड ऑफिस ता थमजिंख्रे। मतम साना कोविड-19 पैंडेमिक न मरम ओइरगा लमजिंगबा फाइनेंस ग्रुपना इन्वेस्टर सिंगी सेल पिथोक्तना लेरकपदो हौजिक कोविड की फिबम फगलकलबनिना सेल पिथोउ हाइना मसिंग यामलब इन्वेस्टर सिंग लमजिंगबा ग्रुप की हेड ऑफिस ता लाकपद चेयरमैन कम डायरेक्टर उननबा फंगदबदगी चेयरमैन कम डायरेक्टर पुथोकपिरा उ हाइना खोलाव क्या लाउख्रे। इन्वेस्टर सिंग फोंदोखिबद कोविड पैंडेमिक न मरम ओइरदुना नकलनी अवाब मयुकनरबसु उनदुना यानगदब मौनु वरी सासी। अमसुम खोइसाउनरब इन्वेस्टर सिंग लेंगा के पुनिंग सिंगसिलदुना इन्वेस्टर सिंग अवाब यंगबिरगा यानबमा पुरकनबसु सिनबियु हाइपु वाफमसु फोंदोनखि। तुंगनो खोइसाउनरब मसिंग यामलब इन्वेस्टर सिंग अदो थेमजिननब पुलिस लाक्तुना कन होनखिबगा लोइनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन को उनदुना हिरामसिगी मतंगदा लैंगाकना मियेंग संगबिनबा चीफ मिनिस्टर बंगलो तमना खोंगसत अमा चतनबा सेम साकी हाइनसु पाउसना मखातानस पलकली। अतोप पाव मना जेसिका मिया के असुंब लंगला लंगजिन पुथोक्त्रिब फाव असि वाक्संग लौखिरोय जेसी माने मकुन ओट पे हेनमनबदगी सिबिने हाइना जेसिका मिसी की कन्वेनर जोय कुमार फोंदोक्रे। वाफम मसिंग असि लिलोंग सजिंग बाजार लेकाय सिगी मसिंग यामलब मियाम अमदि जेसिका की मुंगमनुंगी मियोयसिना वकत मिफम फमदुना मियार सिगी मतंगदा असुंब लंगला लंगजिन पुथोकपियु हाइना खोलाव क्या लाउखि। जेसिका म्याद के असुम लंगना लंगजन पुथोक्त्रिब फाव हक्सांग लौखिरोय हाइना जेसिना वरेब लौख्रे। मियार असिगी मतंगना लंगना लंगजन पुथोक्त्रिब फाव संगसिलिब खोंजंग हंदोगलोय मियार पसिंग पुथोक्तुना अकनब सेराक पिगदबनी। पोस्टमार्टम तौब मतमना नियम सुमना प्रिंट मीडिया अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमसुम जेसी की मियोय निपानगी तादना मजिस्ट्रेट यावना तोंगानबा हाइना वरेब क्यासु लौखि। मांगना मखा तारादुन जेसिका असि हौखिबा फेब्रुवारी 19 दा नुपा मयुमगी अहनसिंगा निंगाई संदानरकपदगी मपामदा लाक्तुना मतम खरा लैरमनबा मतुंगदा माकी नुपा लाक्तुना हौखिबा सजीबुगी चराउबा अदु नुपा मयुमदा याउरुसी हाइदुना माकी नुपाना हैमनबदगी सखिबनी। एप्रिल की तांग अहुमदा चाकुमदा थौरी यानदुना सिरमबदगी सिजो हॉस्पिटल पुकत्तुना लेकनबदा लेकनब ngमदना लेखिद्रे हाइदुना पुलिसदगी पाव पिरखिबने हाइरि। जेसिका से थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंजोम पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लैबा समराम ममांग लेकायदा पुखरी होंगबम दिनेश्वर इलिस नावबसे कुनगनिपान मयुम पांदुना मसानी लेरबनी। मियार असिग मरी लेदुना मियामना लंबी थिंगदुना असत अवोक्सिंग ngehak अपन पिखि हैना पाउसिना सुफुंदोरकली। मका सथरकपोइना तोप पाव मन कोसेम अमसुम बोसेमना लौबा एग्जाम थागदोरिबा माहिरोइसिंगदा लुप क्याना येफा पाउजल पिरकली। लाखलिबे एप्रिल की मंगा अमदि तरेतगी हौगदोरिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 12 अमदि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 10 की एग्जाम थागदोरिबा माहिरोइसिंगदा लुप क्याना येफा पाउजल पिरकली। ऑल मितै पंगल स्टूडेंट यूनियंस ऑफ मणिपुर AMPSUM की जनरल सेक्रेटरी MD सलमान खुर्शीना खुयेक पीदुना थोकपा येफा पाउजल की सिरोल मनहाय लोबसिगी पन्ना मानब खुनायम ओइना पकोनरकपदा तुंगी हौरकलिबा माहिरोइसिंगी यामना मथौताय। कोसेम अमदि बोसेमना लौबा एग्जाम असिबु थागदोरिबा तोंगान तोंगानबा स्कूल की माहिरोइसिंगना मसा मसाना तारिबा सेंटरसिंग नतबा पांबई सिजिनदनबा मदि इनविजिलेटर तारिबा ओजासिंगना नियम सुमना एग्जाम असिबु पांथो होनबदसु मतेंग पांगबिना बाहिरकली।
Manipur की tungi yumbi oira kaduriba mairui singa asoba sangyeng oigadoriba exam asibu tangdu laitana exam thana basu ningsing jare sigumba asoba exam asibu saruk yariba mairui singna sauna mai paktuna iramda masigi afaba khunayama thawai kya yaba ngamba oirasano Kosam amasung bosim na exam thagaduriba mairui singbo niam sumna exam paktona ba paikhaliba thabak thoram singa sibu AMPSUM na thagat pa phongdoksari hainasu chiroladuna makhatari nakal amoramda wakolon manaba apunba wama kanglai pakna lamdam sigi mairui singa asoba sangyang oigadoriba class 10 amasum 12 ki exam lakda mairui singi tungi lep kodoriba sigi damak wama kanglai pakki maikei digi Mahairoi punamaki mapamlige proposal pisari hainasu wamagi secretary publicity and dinesur meeting phi pidno thokpa chirol amana phungdorakli Makasa tarakpoina to papa mana yumdagi phattaba thawai tanthokani haina toksinatuna nupa mana piklibi nupi masama thataruk subna izat manghalamle hekta bada nuaitap thawdo amada Madhya Pradesh ki Bhopal da leiba Habiganja dagi sei kunthrarum suraba uhai yonba nupa mana piklibi class 10 tamak tamlibi nupi masama bu maki imungdagi phattaba thawai tanthokani haijinduna thataruk lom Izat manghan bagi moral police na fare police ki matungina nihal bek hairiba moral da miyishina victim sigi imung aduda akaknaba puja ma tawduna yefanungai ba purakani hani imung adugi miyishinda tawshinaduna hajinki victim sigi mamana private school amada oza oibaga loinana mapa aduna electronics ki possessing yonba karbar wala ni hairi Mapa si COVID na maram moiraga lockdown thamlinge manungda ma ki karwar mang takpadagi depression naki madugi matung nupa sina makoigi imung asi phattaba thawai amana naisinduna leire maru tanthoknaba puja ama tawbugi mathau tare hajinki madugi matung maiba sariba nupa sina yum asida hapta amada anirak laktuna puja adu tongan ka amada lona tawgadabni hajinki ahanbada nupi masa sida mahangna tawriba phattaba thabak singadu mama mapara haidoklabadi makhoi bisu phattaba bud aduna harpi khigani haina kianki adubu thawdo si nupa sina tha taruki matungda yumadudigi phattaba thawai du tanthokrabana mayumduda lakpagi darkar oiraroi haina hairamnaba matung nupi masa sina mama mapara tambadigi police ta laktuna complaint taroba matung khangnarakibani Thawdo sida sienariba nupa si police na fakibaga loinana Proxo Act amasum IPC gi section 376 ki makada case ama register tawkre haini su phungdorakli Pau sulu silakpo na mayamda headlines oina maruiba pau khraga mayamda thamjaramge CM HT gi senpam lupa lakh anidigi mangare hengat handuna sanaba hore startup ki senpam su lupa crore kunthra digi samada hengatle Chief Minister ki Haksel ki tengbang CM HT gi senpam si lupa lakh ani oirambadu nga sidigi hauna lupa lakh mangare hengat handuna sanaba hore loinana state cabinet na warep lauduna state of ki senpam si lupa crore kunthra oirambadu haujingna crore samada hengale aduga drug lalonbigi case amaga mari leinana senaba police personnel adugi mathakta departmental inquiry chataraba matungna thabaktagi terminate tawragani haina Chief Minister N Biren phongdokre Wapama singa si Chief Minister ki secretary ta pangthokiba pau gi mifum amada Chief Minister N Biren na paumission phongdokibane Atopa pau amana Chief Minister ki order matung ina Motor Vehicles Act thugaiduna gari thaubusingi mathakta traffic police na akanba drive sa tabahukre Motor Vehicle Act ki section 180 thugaiduna makal makha kya gi engine panma gari thauribisingi mathakta akanba action lakanaba Manipur gi Chief Minister N Biren na Manipur Traffic Control Wing gi ASP Ajit Kumar Sharma da khangalapagi matungina ngarandi hauna traffic police ki kangbu na akanba drive sa tabahukre Driver sida helmet uptaba Manipur Police personnel BDF home guard amadi atai security personnel singsu konsingani loinana helmet uptaba security personnel singsu I salan kaktuna fine thiengani hadi Drive asi Traffic Control Wing gi ASP Ajit Kumar Sharma gi miyeng makhada numit nini humni gi mamangdagi hauna traffic ki additional ASP DSP amadi inspector traffic na lusingba team amana Imphal gi mafam kyara sadaki Driver asidi helmet uptaba saka ani gi engine pan gari masa thawbusing sei taragani pan sudana gari thawba angang sing gari gi se sang sudaba loinana seat belt fadana jeep car thawba miyoi sing mathakta I salan sizinaduna traffic ki niyam kaina lakpasing fine thian gani hanasu paus na palaki ngarandagi henakan ma khongjang changchinduna Imphal manung amade akoi mpham singda satabauki Otpa pau mana class 12 ki exam na mahiroi lising kun gani pan ga samri na sarug yaduna puna center samaga taraga ni pana pangtokadori April 3 dagi
ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣ ꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 19,000ꯒ ꯁꯝꯔꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯁꯤꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯜ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ क्लास 12 एग्जामिनेशन पांथोकपगा मरी लेना बाबूपुरादा लेबा कोसेमगी चेयरमैन के ऑफिस दा पांथोकपा पावगी मिफममदा एल महेंद्रना फोंदोखिबने मानाय हौकिबा सही अनि अहुमसिदा कोविड लाइसन मरम मोइदना अवाब क्या थेनखि हाइना सुपलकली लोइसिलकपोइना तो पावमना लाइंगाकना नौना थोरकलिबा स्कूल काबगी मतमसिदा स्कूल बेन सर्विस तौरिबसिंगदा यामना चावना अवाब मयोना हल्ले एसोसिएशन कोविड-19 लाइसेंस साफरकपदगी मणिपुर लेंगाकी मखादा लेरिबि स्कूलसिंग हांगदोरक्तुना एजुकेशन डिपार्टमेंट की एजुकेशन डायरेक्टोरेटना हंदक महैरोइसिंग स्कूल काबगी मतम ऑर्डर ओइना थुलकलिबसिने स्कूल बैन सर्विस तौदुना हिंगनब होनरिबा स्कूल बैन ट्रांसपोर्टरसिंग अवाब फिबम अमा मयोनरे हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी तोंगब्रम जिमीना प्रेस थादोरकपा सिरोल अमना हाइदि सिरोल असिना हाइ मणिपुर लेंगा अमदि मरी लेनबा अथॉरिटीसिंगना थोलकदबा खुदोंग सादब क्यादु लैतनबा तुंग कोइना सतनबा यागदबा सतना कांगलोन अमा ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अमदि मरी लेनबा खुदिमकना फमिनदुना खननैनबा मथौ ताइ खननैनबदुदु स्कूल बैन सर्विस तौबगी मतम अमा अथुबुदा लेपथोकमिनदुना महिरोइसिंगी महि मसिंग तम्बा सतपदा जयनबा याउदना इंगना तपना महि तमा फंगननबा लेंगाना अथुबुदा मियेंग संगमिनबसु सिरोल असिना अपील तौरकली सिरोल असिन हाइ MMSSTA अनिगी मरक्ता यासिनदुना स्कूल हौबा अमदि लोइबगी सब साबा मतम अमा लेमिनद्रिबा फावबा मतम खरा हानगी स्कूल मतमदा अदुमक मखाताना स्कूल बेंसिंग सर्विस तौबु याहनबियो हाइदि लोइनना मरी लेनबा पेरेंट्सिंग स्कूल बेन सर्विस तौजरिबिसिंगी अवाबसि उबिदुना मतम खरा अवाबा खंगमिननबसु अपील तौरकली करिगुम लेंगान स्कूल बैन ट्रांसपोर्टर सिंगना थेंगनगदोरिबा अवाब क्यासि उबिद्रबदि स्कूल बैन सर्विस तौरिबा AMSSTA की मखादा लैरिबा ट्रांसपोर्टर सिंगना खोंजंग चंगसिलंगनाबा लाइंगाकना सिनबिगनु हाइनसु सेक्शन वॉरल्स थमलकली अदु हौजिकुइनदि मैम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसगिबा सोइखिबा लानखिबा यावरसु मैम नंगापिगनी अमसुम मतम मतमगी ओइबा मरुइबि पाउसु मैम दे लेपलेतन अपडेट पिजरके एंड थैंक यू